Crnogorski elektrodistributivni sistem 2019. godine počeo je sa realizacijom višemilijonskog projekta od javnog značaja, revitalizacije srednje naponske i niske naponske mreže s ciljem kvalitetnije, sigurnije i stabilnije isporuke električne energije, pogotovo u seoskim područjima. U studiju je Ivan Brajović, šef Centra za održavanje 10-kilovoltne mreže, koji je ujedno i operativni menadžer projekta. Ivane, dobro jutro i hvala vam što ste tu. Hvala na pozivu. Evo, možete li na početku napraviti presjek aktivnosti od našeg posljednjeg druženja? Da li imamo radove koji su završeni i koje benefite oni donose? Pa je ovako, zahvaljujući vama i televiziji Crne Gore, ova naša gostovanja posle došla je tradicija. Dakle, u prethodnim gostovanjima dosta toga se pričalo o projektu revitalizacije. Ja ću sada iskoristiti priliku zbog gledalaca i zbog naših korisnika koji nisu imali priliku da čuju da napravim jedan kratak presjek. Projekat revitalizacije je jedan od najznačajnijih projekata CEDIS-a. On podrazumijeva revitalizaciju srednje naponske i nisko naponske mreže na teritoriji čitave Crne Gore sa posebnim osvrtom na seoska i ruralna područja. Naša kompanija za ovaj projekat do sada je budžetirala oko 50 miliona eura i ovaj projekat revitalizujemo u dva pravca. Jedan je revitalizacija mreže gdje radove za nas izvode eksterne kompanije, gdje imamo potpisana dva okvirna sporazuma u vrijednosti oko 26 miliona eura, gdje smo do sada realizovali sve aktivnosti po ugovorima za prvu godinu tih sporazuma i do sada realizovali ukupno 12 dalekovoda sa pripadajućim trafostanicama i niskonaponskim mrežama. Nakon toga potpisali smo ugovore i za drugu godinu tih sporazuma u vrijednosti još 12 miliona eura i tu je u planu, prema dinamičkom planu koju smo dobili od izvođača do septembra 2021. godine da se realizuju i te aktivnosti. Drugi pravac jeste revitalizacija mreže gdje radovi izvode zaposleni CEDIS-a. I u tom pravcu mogu reći da smo postigli izvanredne rezultate. Naše ekipe uspjele su do kraja 2020. godine da revitalizuju 18 dalekovoda, veliki broj trafostanica i niskonaponskih mreža i na još 12 dalekovoda koje nismo uspjeli revitalizovati do kraja 2020. godine aktivnosti su nastavljene i u 2021. Kada su benefiti u pitanju, mogu reći da svi naši korisnici koji se napajaju sa ovih dalekovoda koji su predmet revitalizacije imat će zasigurno kvalitetnije i bolje napajanje električnom energijom, manji broj prekida u napajanju, stvorit će se infrastrukturni preduslovi za priključenje novih korisnika, kao i infrastrukturni preduslovi za razvoj seoskog i ruralnog područja. I da li već sada možete da znate koje ćete dalekovode raditi u toku ove godine upravo svojim snagama CEDIS-a i koliko ćete sredstava izdvojiti za njihovu revitalizaciju? Naravno, prema planu održavanja za 2021. godinu CEDIS je kandidovao 13 dalekovoda koji će se revitalizovati u 2021. godini. To su dalekovodi Kuta u Nikšiću, Ubli u Podgorici, Velestovo na Cetinju, vojni aerodrom u Zeti, Ahmetov Brijeg u Baru, Monako u Ulcinju, vodeni grad u Budvi, Gornja Lastva u Kotoru, u Bijelom Polju revitalizovat će se dva dalekovoda Rasovo i Slijepač most, u Beranama dalekovod Budimlje, na Žabljaku Štuoc, u Pljevljima dalekovod Zekavice. Pored ovih dalekovoda revitalizovat će se naravno i veliki broj trafostanica i niskonaponskih mreža, kao i nastavak radova na ovim dalekovodima o kojima sam malo čas rekao, koje nismo uspjeli revitalizovati do kraja 2020. godine. Vrijednost radova jer zaposleni CEDIS-a izvode radove za ovu godinu projektovane na nekih 4 miliona eura, gdje ja očekujem da će se još i kroz kapitalizaciju radnih sati koje naši zaposleni ostvare, da će to premašiti 5 miliona. Rekli ste da ekipe CEDIS-a imaju neprocjenjivo iskustvo i da pored projekta revitalizacije rade i na redovnom održavanju mreže i objekata, rješavanju prigovora korisnika, ali i na otklanjanju kvarova na mreži. Sad, kakav je posao elektromontera? Gledaoci su mogli da vide u našoj emisiji naše koleginice Vesne Terić Heroji u Sinci. Ali ono što bih voljela da vas pitam je da li za vaše kolege na terenu ima predaha i da li je možda lakše raditi ovakve poslove ljeti? Pa da vam kažem, sektor za održavanje CEDIS-a upošljava oko 400 elektromontera i inženjera koji su raspoređeni na teritoriji čitave Crne Gore. I oni, dakle, ono što ja želim da uvjerim naše korisnike, da naši su monteri bukvalno 365 dana na terenu.
oni rade znači poslove održavanja koji su podijeljeni u nekolike kategorije. Prvenstveno i najprioritetniji poslovi su poslovi havarijskog održavanja, odnosno gdje naši zaposleni otklanjaju kvarove po prijavi i rešavaju prigovore korisnika. Zatim imamo poslove tekućeg održavanja gdje naše ekipe izvode one radove kako bi se preduprijedili kvarovi i duža beznaponska stanja. U okviru tekućeg održavanja naše ekipe, recimo na sjeveru Crne Gore, koriste svaki lijepi dan kako bi pripremili mrežu za zimske vremenske uslove. Ekipe na Crnogorskom primorju također koriste jesen, zimu i proljeće kako bi pripremili mrežu za turističku ljetnu sezonu, dok u centralnom dijelu u toku cijele godine se odvijaju te aktivnosti. Ono što ja želim istaći da zaista posao elektromontera u CEDIS-u je jako zahtjevan i težak. Znači, naši monteri rade u raznim vremenskim uslovima, na jako nepristupačnim terenima. Ti poslovi su s aspekta bezbjednosti jako rizični jer se radi o poslovima i na visini i u blizini napona. Bukvalno oni nemaju prava na grešku u radu. I ja zato volim uvijek da kažem da su elektromonteri žila kucavica CEDIS-a i da oni uz pomoć inženjera i uz podršku kolega iz ostalih sektora, a dobrom organizacijom i kompletnog menadžmenta mi predstavljamo jedan CEDIS tim koji smo našu kompaniju i doveli na ovaj nivo kakav ona sada ima.